نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من الفائزين. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة صاحبها في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل خير زاد يتزود به العبد للقاء ربه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسئل الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه عن التقوى فقال: هو الخوف من الجليل والأمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فأيها الأحبة، فأعيروني بالقلوب والأسماء، أسأله جل في علاه أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجهه الكريم، وكما أسأله جل في علاه أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبتي في الله، فإن موضوع الخطبة إن شاء الله سوف يدور حول أداء الحقوق. فائروني بالقلوب والأسماء. مسيب جول بتدو بباو إن يتو دي الله أو بجو سنيدو وودو مرونكتا ممارا دابو ممارا صفا no miijorɗamo wo haray nanon o sifori no ardiri ka hakkille ma wo haray himo lundi ɗum ɗon o wiyeteɗo Allah o inni ka deftere makko laysa ka mislihi shay, sifa makko ala. hande miijototoɗa fi Allah miijito fi ko tagi kon e mandeji makko ɗin hara miijitaki fi makko. fi hon ɗum hakkille ma e miijo ma wawa hewtugol ha anda ko halno Allah subhanahu wa ta'ala on o wa'iri. jon noon sa ndaari wonɗo takko ma on a ƴetti tintorgal a tintike a ndaari tike ɗon a anda e pellet waɗanɗoma ɗum ɗo on oɗo no handi e reweede ko Allah subhanahu wa ta'ala pet kanko tun rewete hara dewal ngal sa rewi pellet ngal nafay. rewira kadi no annabajo makko on yottiniri non, warra no warri non, hara ko alda e ɓeydugol ko aldawo kadi e ɗoytugol. no wayi was tawi terewol ngal a ƴetti ngal a joƴƴiningal ka hoore rayije fiyo ngal dogu ko pellet be ngal jooɗo ka ngal wopiti yo ngal yanay. diina kadi ko non ka wa'iri. si tawi tun lundike gokkun Allah faalaka, si manki gokkun kadi kanko kadi o faalaka. haray ko be oɗo ɗen hani mo yettude.
nemaji ko nemini en kon kanko tigi nemi non o inni wosi en limiɗi en wawata andugol ko ɗi jelu en toro Allah yo Allah waɗu e yettayɓe nema Allah hara wona yeddayɓe nemaji makko ko nemiri en kon yo Allah waɗu nemaji ɗin kadi hara ko yen ƴettuɗi gollitiren ɗi fi rewgol mo hara na en ƴettu nemaji ɗin gollitiren ɗi fi yeddugol mo ko ɓuri sattugol ngol fof ko ƴettugol nema ko Allah neminma hara ko ɗin nemaji ɗon kadi yeddirtamo hara no woodi woɓɓe go hato jimɓe ɗin nemaji ɗon ɓe ronku an noon ƴetta ɗin ɗo yeddira subhanahu wa ta'ala kono hatta hande kadi pellet kadi o ɓeydanama kadi e hoore konko wonɗamo yeddude ko ɗum no woodi e duwaji karama ko ɓen ko ɓe duwoto ɓe maka hon ɗum allahumma la tamna'ana khayra ma indaka bi sharri ma indana Allah men torikema wata haɗumen moƴƴere ko woni ka mako sabu o boneji ko woni ka amen ga ñande ɓe miɗo faggitade bakkatu dolle si Allah nanguitirima ɗum noon hay hunde o tippinta kono kanko hina noon o wayi laysa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul basir ɓawɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe yewtere annen ko nde yiloto e toɓɓe ɗiɗi inchallah ko fi tottugol ko wiyete kon haqqe ko wiyete haqqe ko non wolirten kapulal ko haq ko hunde nde oɗo handi e muɗum ko wiyete noon haqqe ko tawata si a jonnitari lanka aduna ɗo mi hetti ɗo yewmal qiyamati a feƴƴoytami hettari ko ɗum ɗo wiyete définition ko wiyete kon haqqe ɓay tun haray ko min handi e muɗum ko be jonnitalan sa a jonnitira lankan no haniri noon yewmal qiyamati a feƴƴoytami hettari joni noon ko honno hettiroyte yewmal qiyama ko moƴƴima ɗin juulugol ala ton horugol ala ton hajjugol ala ton zakkugol ala ton jokkere nan ala ton ɗiggangol nene baba ala ton nafugol ala ton hay hunde ala ton ko honɗum yiltidiroyte toon hande kadi haray ko moƴƴereji ma ko wannoɗa ko aduna ga kon ko juuluɗa ko horuɗa ko hajjuɗa ko zakkuɗa ko ɗigganɗa nene baba ko moƴƴiɗa e jama on ko ɗin moƴƴereji ɗon ƴettoyte hande kadi jonnite yimɓe ɓe joganina ɓen haqqeji muɗum joni noon siɓe a jonnitirama ɗum si a ƴinɗon ƴettama ɓe jonnitama ala nokkugo ka itta hande kadi a wala feere ittugol sadaka na en nero goto na juulugol darɗe ɗiɗi na subbun hinagol na insinagol ko moƴƴima ɗin wona yiltidirede toon hande kadi joni noon ƴetten ɗo toɓɓe ɗiɗi ayyuhal ahibba wa fil hadisi allazi yarwihi lana al imamu muslim fi sahihi an muaz bin jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu an umama afwan qala an النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قالوا ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ولو كان قضيبا من أراك رواه إمام مسلم musidɓe julɓe tedduɓe o hadis ɗo ko umama woni ko fillimo imam muslim yaltinimo ka sellude maɓɓe ko hadisi selluɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo kala ƴettuɗo haqqe julɗo o ƴettiri ɗum jungo makko no o jottiriri wo none no o jattiri oya wo hara oya yarlaki oya weltora o doola ma o forsa ma o jamfa ma o hoda no hettori wo no hettori jaɓuɗa haqqe makko on nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki faqad hawjaba llahu lahu nar haray Allah waɗɗinani o neɗɗo waɗɗo ɗum ɗo naatoygol yiite jahannam woni wajibu oɗo on ko naatoyey ɗo yiite jahannam Allah subhanahu wa ta'ala on o haɗar ɗon wa harrama alayhi aljanna haray o harminanima kadi natal aljanna sabu ko ƴettuɗa haqqe julɗo musidɗo ma ko ƴettuɗa haqqe bani adama ñamuɗa jattuɗamo doluɗamo fi hiɗa ɓurimo ƴoyre ma hiɗa fiiɗa ɓurimo doole ma hiɗa ɓurimo laamade ma hiɗa ɓurimo marde no rewruɗa wo e laawol ngol ha hettuɗa haqqe makko on andu Allah waɗɗinanima natoygol yite jahannama ɗiɗi o harminanima kadi natoygol kadi aljanna jonno musidɓe julɓe tedduɓe daroɗen ɗo gokkon artiren mbaadi image wonde nin ka meɗen ƴetten ka leyɗe soodoygol leydi parcelle on ɗo sooda hiɗa andi pellet ko haqqe goɗɗo hiɗa andi pellet hina an jeyi kono ɓay hiɗa ɓurimo doole hiɗa ɓurimo sabu kalamu yaha hibba mbuuɗi fonsa mbuuɗi yeena ton ha wontanama ñalande dargal Allah taƴoye yeru kon on parcelle ɗon ma yeru kun tumbun ɗon ma yeru nden bornore nde sottinɗa ɗon
ha hewtoya ka jeɗɗaɓiri ko ɗum rondoytoɗa dardoɗa e muɗum yawmal qiyama. Si tawi noon an hara ko ɗum ɗo woni golle maɗen ko honno waɗoyta ɗum ɗo sa ƴettama ɗo joni 5 kilo petto fawama ɗo e hoorema hara ko 5 kilo a innama ya daro ɗo ha kikiɗe mi sikki ɗum hara son jawaɗay. Si tawi noon hara leydi ni taƴama ɗo ha ka jeɗɗaɓiri ya rondo ɗum ɗo fof saabu ko jattunoɗa parcelle goɗɗo ɗa joytuno goɗɗo parcelle ji ɗiɗi ma parcelle ji tati ma parcelle 10 ma an ko ɗum ɗo woni gurdam maɗa fof hande kadi toñugol yimɓe jatta ɗon ko misal sengo ka haqqiji kadi ara goɗɗo hiɗa yeeyude ko awwoni e yeeyude o inna ko jelu o inna ko mbuuɗi 10 o ƴetta mbuuɗi 10 ɗin o jonnama hara ko mbuuɗi 10 ɗin ko soodi kon hina ɗum jonnatamo jonnama yeru embere mbuuɗi 6 kono wiyoyto Allah yawmal qiyama a memi haqqe makko foti gaka etugol foti gaka peesugol foti gaka ño'ugol foti gaka yeeyugol foti ka yeeyugol leyɗe ka yeeyugol otoje kala haqqe hunkun sa andi tum pellet a ƴetti haqqe makko on faqad awjaba Allahu lahu nnar. Si tawi neɗɗon hara himo andi pellet koye o jattu o tooñi oya joni noon na ɗum noon tum wa harrama alayhi aljanna an kan a tippiroyta ton hande kadi fodde o to hettari ko ɓuri sattude e laaɓugol e tuubugol e bakkatu fop ko bakkatu mo waɗuɗa ɗimmo maɗa ko ɓuri ne warigol tuubugol ngol ko hakkunde ma e an Allah hara bakkatuji ɗin ko waɗɗa ko Allah subhanahu wa taala ɗin no weli tuubugol ɓay Allah kanko mo moƴƴi ɗa wawi bonnude mo ɗo duuɓi temedere ñande goo tun anda pelleti ko kanko woni ko jeyma tuuba ruttoɗa ka makko o inna o jaɓanima o montanama bone on foppo wattanama ko moƴƴi. Amma bani adama on fa haqqullahi yu'fa wa haqqul ibadi la yu'fa. Haqqeji Allah ɗin kanko o yafoto heña amma noon haqqeji bani adama on a jonnitay mo taw ha gasa si toroɗamo noon hande kadi noon yaafuye. Joni musidɓe julɓe tedduɓe mo be men yo ndaari alhaali muɗum on ko honno woni e ɗaɓɓirde. Dara alhaali ma on e julɓe Allah ɓen dara alhaali ma on e jiyaɓe Allah ɓen annenmo tentinino wano enen wuuruɓe e leyɗe hara wona leyɗe julɓe tawata ko ɓe ɗa kawtidi e goɗɗo hara na o julɗo lorriramo ɓayna o julɗo hara a fandi ma a fandaki. Musidɓe julɓe tedduɓe haqqe kawtal no woodi woɓɓe gonton hara ko haqqeji tati jonnitataɓe no woodi kawtal gonton hara ko haqqeji ɗiɗi no woodi kawtal ɗe gonton hara ko haqqe gooto pet woni ko duwaɗaɓe. Mi fuɗɗoramo duwaɗa haqqe gooto on pet ko si a kawtiri e goɗɗo hara wona o julɗo oɗo ko jonnitatamo ko haqqe kawtal ngal hara a lorrari mo ko satti o ko satti hara a lorrari mo no satti ha non hino metti ha ya kawtide emo wona julɗo lorramo hara moƴƴi makko ɗin ƴettoyte yewmal moƴƴi ma ɗin ƴette o jonnitoye ɗi nafoytamo an a nafatama hankadi kono pellete o hettoye dow hay si tawi wona o julɗo haqqe on o hettoye hay so tawi ko yiite o yahata oɗo sa kawtidi e goɗɗo harana o julɗo ko haqqe goto jonnitatamo ko haqqe kawtal ngal. Si tawi noon a kawtidi e goɗɗo hara ko o julɗo oɗo a jonnitaymo haqqeji ɗin ɗiɗi haqqe kawtal ngal e haqqe diina kan hakkundeji moɗon on fof koyo diina wota mo jonnitata haqqeji ɗin tati ko si a kawtidi e goɗɗo hara ko on enɗan ko on siɓɓe ko on musidal a jonnitaymo haqqe kawtal ngal jonnitamo haqqe diina kan jonnitamo kadi haqqe enɗan ɗan ɗo a kawtiri e musidɗo ma mo kafuɗa ɗiɗo haqqeji ɗon fof ko be ɓe hettaɗi ka aduna ga ko adi yawmal qiyama sina ɗo yawmal qiyama koye moƴƴireji maɗi woni ko rewroyte. Musidɓe julɓe tedduɓe ka kawtal ɗo ida wawi ƴewde goɗɗo ɗo e autobus no gasa ha watnari hakkille lorramo ɗon ɗo ya tippoyade hara o yiiditata ila yawmil qiyama a yaadi e haqqe makko ƴewdon ɗo e tram hun ma ƴewdon ɗo e métro hun ɗo ma fotton ɗo e are bis o fof hiɗon habbi ma yahon ka commune ni ma ka assistance social ma ka ñama kalajo ɗo on fof ɗon jooɗi ɗon habbi e nder kunkum wonduɗon ɗon lorramo ɗon yaada ɗon e haqqe makko hara wawata jonnitude mo on ɗon si wona tuma fottoyɗo yawmal qiyama ko ɗum sinelaɗo sallallah alih w sallam e maki man kana yuminu billahi wal yawmil akhir kala e mon laatiɗo no gomɗini Allah gomɗini ñalande dargal fal yuhsin ila jari yo moƴƴo e kawtal makko ngal ɓe narɗon kawtal ngal musliman aw kafiran foti ko julɗo foti wona o julɗo ko ya moƴƴo e makko hattirde e moƴƴagol kati e hadis goɓe maki
ma zala jibril yusini fil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisu. Wo jibril seerari no wasiyolan kawtal ha mi sikki simi wawi tun o roni nayi mo hande kadi bi mana o ronayi lamma mi ronayi mo wiyete kon kawtal. Hiɗen andi qissa goto o mayino o feƴƴi ɓe rondi fure o noon hiɓe feƴƴinde naɓugol mo wattinoygol yimɓe ɓen fof inni emba o no moƴƴi ko juulowo ko hoorowo ko hajjowo ko ittowo sadaka kono kana yu'zi jara o noon himo hewno ko lorrayno kawtal makko ngal. Fa qala nabi sallallahu alayhi wa sallam wajabat waɗɗanikemo ɓe fanki. Oytaari seeɗa kadi ɓe feƴƴinoy goɗɗo goo kadi ɓe inni emma goɗɗo feƴƴiɗo emma ono moƴƴino e kawtal muɗum ono moƴƴino e kawtal ngal hattirde e moƴƴagol. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wajabat waɗɗikanimo waɗɗike yo noon ɓe feƴƴaari ɗon sahaba ɓe landi ɓe inni oɗa min wowlimo ko moƴƴi ayni waɗɗike oɗa kadi min wowli ko boni ayni waɗɗike o inni oɗa on mantirimo dewal juulugol horugol e hajjugol e ittugol sadaka kono innimo lorrayno kawtal waɗɗanike mo naatoygol yiite jahannama. no gasa noon goɗɗo ngalɗa ɗum ko fiyon ɗum naadoytamo si haqqeji ko ɓe o jogani ɓen kawtal ngal julde makko nen e korka makko kan e hajju makko on e ko naafayno fof ƴettama ɓen ɗon jonnitoyama o luttiroyta hay hunde ko naɓatamo aljanna. Ko ɗum sinela sallam maki waɗɗanike mo naatal yiite jahannam. Amma no woɗa o jogaki haqqe hay goto ko yaari to no gasa yeru bet kun o jogino kun hay simo jogi goɗɗum ko hakkunde makko e Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ko ghafurur rahim. Allah ko yafotoɗo ko yurmeteɗo on noon kay waɗɗanike mo naatal aljanna. Ela sallallahu alaihi wasallam ko ɓe mantira kon ka nder Qur'an ko Allah daali wa innaka la ala khuluqin azim. Mi woni Muhammad hiɗa jogi jikku moƴƴo ko ɗum ɗo woni ko Allah mantirimo. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki hadith kadi wo aktharu ma yudkhilu nnasu ljanna taqwallahi azza wa jalla wa husnul khuluq. Ko ɓurata dey naadoygol yimɓe ɓen aljanna ko piiji ɗiɗi ko kulol Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴugol jikku. e maki hadith go kadi athqalu shay'in fi mizanil abdi yawm al-qiyamah taqwallahi azza wa jalla wa husnul khuluq. Ko ɓurakata teddinoyde balance goɗɗo on sikeli makko on yawm al-qiyamah ko kulol Allah e moƴƴugol ngol jikku. Nokkugoɓe maki aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah ahsanukum akhlaqa. On fo moɗon ɓuro yeyɗo ɓadade lan on min ɓattodiroya min momodira hara meɗen hikkodiri ko ɓurɗo on moƴƴugol ngol jikku ko oɗo ɓurata ɓadwayade nelaɗo ko moƴƴugol ngol jikku e kulol Allah ngol ɓurata teddinoyde kadi misanu ma on yawmal qiyama. Ko moƴƴugol ngol jikku e kulol Allah ngol kadi ɓurata naadoyde yimɓe ɓen fop aljanna. Ko honɗum ɗum ɓurata naadoyde yimɓe ɓe yiite kadi ko alfamu wal farj ko hunduko e awra on ko ɗum ɗo ɓurata ukkoyde yimɓe ɓe yiite jahannama. Ko ɗum siɓe maki hadis goo man yadmanu li ma bayna lihyayhi wa ma bayna fakhzayhi admanu lahu ljanna. Nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe wallini carte ɗen ka hoore tabal ɓe inni wo kala e moɗon wawɗolan ƴettande garanti o aynanalan piiji ɗiɗi hara ɗi haari sinaka harmi afwan hara ɗi haari si wonaka dagi so ƴetti garanti o contrôle ay ɗin ɗon ɗi hata sinaka Allah yiɗi yarli min kadi mi ƴettanimo garanti o naata e aljanna. Sahabaɓen fappo landi ko honɗum woni ɗin nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam maaki wo ko hunduko kon e ko woni kon hakkunde buse maɗen ɗiɗi foti ko duhiɗo foti ko suddiɗo. Sa reeni ɗiɗo ɗiɗi andu nelaɗo ƴettanima garanti ko wondema pellet a naato e aljanna. Mi toriki Allah yo Allah okku en aljanna. Joni noon musidɓe julɓe tedduɓe haqqe on ɗo ka leydi ɗo mi arta ka meɗen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe maki e hadis goo kadi wo Allah huɗi yimɓe ɗiɗo la'ana Allahu man aqqa walidayhi. Allah huɗi kala ƴagganɗo neno e baba. La'ana Allahu man zabaha li ghayri llah. Allah huɗi kala hirsuɗo har wona fi Allah woni ko hirsiri. La'ana Allahu man awa muhdithan. Allah huɗi kadi kala wernuɗo bonɗo goɗɗo waɗoya crime ha gayna ƴetta maramo fi wata sariya o rewru e hoore makko ƴetta suuɗamo defandamo ha fenande makko ne wonta gonga Allah huɗima huɗi kanko waɗɗo on kadi
naya bon la'ana allahu man ghayyara manara al ard allah huɗi kala sottinɗo bornore araka parcelle ma darnugol tawa joni plan mo falla o ma kurma on ley kunkun no fanɗi seeɗa ko be sa fewni ko ɗon hara noon a ƴettori ko fotata e tuggande mesalal e leydi goɗɗo ko aldawo e yamiro ko aldawo e yanangol ma ya waɗu ɗum ɗon allah huɗima o taƴoya yeru ɗum ɗon o rondoyama ko daroyta yawmal qiyama duuɓi temedere ko daroyte kon lakara hara hiɗa rondi ɗum ɗo fop wondude bakkatuji goo kadi ko joguiɗa neɗɗo fo neɗɗo yo dartu hoore muɗum ko adi lawade o cuuɗi e leyɗele ko wona e soodede hiɗen soodude leyɗele soyda parcelle ji waɗa n'importe cuuɗi ɗi en hoɗata e muɗum en ala hodde mum yewɗo vacance fu o so waɗa yi lebbi ɗiɗi en mbani heɓoyi aynataka ka on tigi o yehi ko ɗum noon goɗɗo ƴettorta ɗi haqqeji ɗo fof haqqeji yimɓe hara koko yaadoyta yawmal qiyama ko hasiboore muɗum fuɗɗantoma ka nder qabru ma hara yimɓe no jooɗi no dakkimitoɗa ɗon heɓe waɗa nder ɗi cuuɗi ko yanganiɗa ɗo fewdo hiver fewdo été bimbi e kikiɗe a ɗanota ko a ñamata ko yeɗɗi a hoɗata e suudu labbandu a ɓortata ko coñci ceɗɗu hay auto hay welo hun a jogaki ko seppugol hakkude tram e métro moɓa ɗum ɗo fof bugano yimɓe ton hara ko jettugol kadi ɓe jawa ɗum ɓe poco pacanno maya hay ɓe ittantama hande kadi sadaka hay hunde ɗum nafatama musidɓe julɓe tedduɓe watteɗa ɗo watteɗa e gayka ɗo ka 3 métre 50 ukkeɗa to ñoƴƴine ha moƴƴe hande kadi allah subhanahu wa taala o darnoyama noon lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta yusala an arba goto e men teppere ndeya tawtoyta ndeya ha tuma nde o landa fi piiji nayyi wa min bayniha wa an malihi fi jawdi makko ndi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa ko honto ndi heɓi wowlira mbuɗu ko honno heɓori sa heɓino milliard ji a wowliranayi allah mbuɗum ko kanko ɗon ɓuruma andude no way waste joni police o waɗi ɗo enquête goɗɗo ha ɓe nanguima joni fuɗɗaɗa fenugol hara ɓe jogui preuve ji ɗin fop ɓe acca ha gayna wolugol fof ɓe yaltina ɓe walla yeeso ma wa kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba hande kan hasibata hoorema fof no waali ɗo joni noon ɗiɗo fof wa min malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa konto jawdi ndin heeɓi konto kadi woni koni dépensa kadi wowlirana ɗum ɗo mbuɗu si tawi noon e nder mbuuɗi temedere fof ko mbuuɗu goto heeɓi ka dagui kono ɗum innata allah wonɓe ɓawgaɓe ɓe fuɗɗo peerude yennidira ɓiɓɓe ɓen nawligo hande kay ɓe naɓidira kasoji ɓe sokkidira fi jawdi ma ndin ɗum ɗon fof moɓe kay tawyama toon hay goto e maɓɓe andata immagol jemma juula darɗe ɗiɗi ma ƴetta sengo woto jangga qur'an inna allah mi torike yaafo baaba ɓeɓe wonnoɗa dogude fi muɗum musidɓe julɓe tedduɓe aya goto no e suratu abasa mo be o yilti to janga mo moƴƴa ka allah daari ɗon fa isa jaati saha yawma yafirru lmar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani ɓeɗo njo ko ɓeɗo yimɓe njo wonma soñjude ke aduna ɗo yummama babenma ɓeyguma e ɓiɓɓe maɓen e bolonda e musidal ko fi ɓe wonɗa soñjade yawmal qiyamat noon si sattoyi ko ɓe woni tawata falaka yiwde hay goto e maɓɓe hay e goto e maɓɓe a falaka yiwde aya goo ka suratul ma'ariji dow to honɗum allah ka suratul ma'ariji ko allah inni oɗo neɗɗo hakke ko soñjoyi o innoya ƴette ɓeɗo fop ukkonɓe yiite jahannama fi min yomi daɗu ko ɓe noon soñjunoma haɗi rewa allah jawdi ko ɗaɓɓayɗa fof ko fi ɓe wonnoɗa ɗaɓɓude ya waddul mujrim law yaftadi min azabi yawmi isin bi bani ɓiɓɓe makko ɓe ƴette fop sunno e hewti nokkugo ɓiɗɗo ma ƴiƴamma yo ɗum ɗon ƴettenade yiite jahannama mais an yadaɗu tun sikki hara hewti nokgo law yaftadi min azabi yawmi bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an joni ɓeɗa tun yonari ƴette kala ko woni ka leydi kon fappu sunno summa yonji min yomi daɗu tun joni peu importe jon noon si tawi ko musidal ko bolonda ko ɓeygu ko ɓiɗɗo ko nene ko baaba ko kawu ko bappa ko yaaye ko koto ko siɗɗo hara ko ɓeɗo sakkima noon e dewal allah a ɗaɓɓiri jawdi fi weltingol ɓeɗo na weltingol allah famaza taqul li rabbik ko ɗum inoyta noon jomima ko ɓeɗo noon piirata senda jawdi ndin min ko minen ɗiɗo ɓuuri jeydude ko minen ɓuuri ɓadodirde ko nene goto on ko minen yangodi ɓe lanca jawdi ndin fof ɓe pooso pasannandi ko a yanganaki yurmatama an haraɗa walude hasibore nder ton goto anditata immagol jemma juula darɗe ɗiɗi inna allahumma gfir li fulan allah mi torike ma yaafo oto kaarejo hara hiɓe jooɗi ka galleji ton machallah ɗum ɗo ko barki
dar goddo no darni ha gayni yangi darni hande ko min lutti e mudum kankadi o yeggiti o maaye musidɓe julɓe tedduɓe ñande goo lanɗo o laamino tawi kanko jogii laamu ngun fof wata so ini jo leydi ɓurni jogaa dole ni fewon ɗo himo jooɗino mo yaltini armée makko on ɗum no défilé o daari o tawi fewno himo jogii force ɓeygu makko no jooɗi takko makko lanɗo on noon hino manto allah o kiilan laamu allah o kiilan jaahu o kiilan ɗum ɗo debbo on tawi ko jogiiɗo tawhid wotinɗinɗo allah annduɗo wuuri maaye debbo on acci haa kawya gayni mantagol ɗon fof o wini wallahi moodi an laamu no weli kono wallahi ko mayde ɓuri welde oya taw appétit makko on fof kupitawo miɗo wolude fi laamu fewon ɗo ko welo ɗawolde fi mayde o wini wallahi o par ce que si goɗɗo maayano ko goɗɗo maayi waɗi si jooɗiɗa e nde jullere laamu ɗo hannde an kadi anndu pelletti a maaya e goɗɗo goo kadi ara jotto e nde ɗo turiki allah yo allah hokke battane moƴƴo aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim alhamdulillah alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'ma summa salatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يؤجل لصاحبه في الحياة قبل الممات رواه الإمام المحاكم وقال صحيح الإسناد musidɓe julɓe tedduɓe kam mi darnirta yewtere anden ɗon ɓaawo en yettude allah laawol ɗiɗaɓol nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maaki ko fii haqqe wonno ɗo e yewtude wo kala haqqe ko goɗɗo joganii goɗɗo allah hino waawi nennandema ɗon haa ñalaande darngal sina haqqe gooto on ɗon ko yawɗa mayde wo allah suƴƴitaymo e dow maaka aduna ga ko adi a tawoydema ko hombo woni on haqqe ko ƴaggalngol nene e baaba kala ƴagganɗo nene e baaba allah wurtay ɓiɓɓe maɓen ɓe ƴagganama ɓe yawoma ɓe ƴogga e hoore ma ɓe sonjama ko adi a mayde ko lette tosoge ɗen noon kadi ka aduna ga adu a tawoyde mawɗe ɗe yawmal qiyama bani adama si allah e nelaɗo makko on feƴƴi alamo goɗɗo hani teddinde ɗofto yangano kurkano teddina ɓuri yumma makko e ɓen makko mi fillito si allah feƴƴi nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe feƴƴi ko yummama e benma ko ya yiɗo allah yiɗa nelaɗo allah yiɗa mawɓe ma ɓen ɓuri hoorema si probléme yanayi hara koye hoorema o yanata si tana waɗay o yana e hoorema ara hewtari mawɓe maɓe wona noon feere yennayɗo mawɗum ko ɓuri fanɗude e ƴaggalngol nene e baaba ko yon fuɗɗo wowlugol tum ɓe maaka tum maaka konnguɗi moɗon ɗin buɓɓoni hara e ƴagganiɓe abdoullahi ibnu abbas radiallahu anhuma o wi wo kanko o anda gollal ɓurgal e moƴƴude naɓaygal goɗɗo aljanna ɓuri ɗiggalngol nene e baaba wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyah wa bilwalidayni ihsana nene e baaba ko ya moƴƴo e maɓɓe hattirde e moƴƴagol foti ko sunnayankoɓe foti wona sunnayankoɓe foti hiɓe feewi foti hiɓe ɓoyli alhaali maɓɓe o ko ihsana ko ya moƴƴo e maɓɓe imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaha dhul hande yataɗo paykun kanko e mawɗo makko hiɓe yewtani hara paykun ko no jooɗi ko mawɓe baaɓe makko jenteto fiyo paykun kun wowlu hakke ko woni sonkude ƴogga e hoore mawɓe makko ɓe subhanallah kono barki heɓorta e ɗum ɗo dogay ha ayyata yeeso ma konngol gotol yo allah waɗu barki e ma kara handu yaltirta hande kadi e karaje meɗe mawɓe no soñji nene ɓen no soñji ɓittene no woodi hande kadi ko nenejo on e babajo watta doyi fino ɓe famodirira na paykun kun no yurmi ɓe maaki ɓe seenike ɓe toolike hiɓe nafaade ɓe huyli ɗum majjino toriki allah yo allah yaafo mawɓe men newɓe nedi l'islam hande ɗo ko a woni e deɓurde doy fiwata fiyo faamodiri ɗon hino yurmi honno ɗo yiroyta yeeso hande kadi kaw hanuno ɗaɓɓugol du'a e barki ɗon o feggike ɗon ko honto ɗum heɓoyto ala ka heɓoyto sina e ɓeeɗo
ko ɗum sine la sallam maki wo kala wuuri duɗo e mawɓe makko ɓen ɗiɗo ma goto e maɓɓe ha ɓe faati tawata heɓari ko nadama aljanna a yanganaki ɓe fiya heɓoye aljanna Jibril inni yo luttoy ka yiite nelaɗo maki yonti luttoy ka yiite subhanallah jono si nelaɗo tefanoyeɗo tagi fo ngo yawmal ya inni ya luttoy ka yiite sabu ko ƴagganɗa nene ma e ɓemma a yeeɗo goɗɗo no germa ɗo mawɓe mum fi 50 euros a yeeɗo a dépense ɗo ɓeygu ma 500 euros lewru ko yarta supermarché fof kañum e ɓiɓɓe capali hara mawɓe ma men ko 50 euros ma 100 euros lewru num fof si ɓe noddi ɓe inni ɓe lanni gono aɗo sikkami hocce woni mbuɗɗin wallahi a hocceɗi woni ko duwa e barke maɓɓe woni ko joɗɗinma ɗo kono wallahi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo mawɓe men faati ɓen enen kadi yo Allah hokku en battane moƴƴo mi toriki Allah e yanganike mawɓe men enen kadi yo Allah wurtu ɓiɓɓe men ɓe yangano en mi toriki Allah e yangari ɓe Allah wata ɓiɓɓe men ɓe yangu en mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala marɗo sonja fi ɓiɓɓe ɓe yo Allah fewnanmo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ala fewna eɗo ɓiɗɗo siwona Allah yo Allah fewna en ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الصلاه